sahluko 4 sukela verse 1 na verse 2 sundumabili amavesi manje lasundela ke bazalwane ikhona uKristu nebaphathi bemfihlakalo zaNkulunkulu kufanele sakhiwe ukuthi sikhonje kaKristu nebaphathi bemfihlakalo zaNkulunkulu futhi-ke baphathi kufuneka ukuthi kutholakale bethembekile. Sibonge lokho sinde. Kuthi sibaphathi bemfihlakalo ngicela sibuke lokhu bazalwane sizakwenza umuntu angakutholi lokudlulile ngabe nako khona sikhulumise bona bese sikhaya kuthiwa thina sibaphathi bemfihlakalo umphathi wemfihlakalo bazalwane kufanele abe nje izinto bazalwane lezithokozisa uNkulunkulu zihlala lapho bekhona uNkulunkulu uma abeka into uyibeka entweni ehlanzekile Neso bazalwane Amen uNkulunkulu akabeki entweni lengcolile bazalwane kuthi ungahambi uyokwenza imijolo ubuye bese uyabuzwa sibangela umsindo la akasebenzi ke ngalokho kodwa uNkulunkulu lasebenza ngako bazalwane neso na nikhona bazalwane kodwa ubeka entweni lehlazekile kunene lesithola kodwa asithi umuntu lo bazalwane lo muntu lona into yokuqala wani uphila impilo lehlazekile bese ke uNkulunkulu ubeka lutho lwakhe alubeke kunayo umuntu lohlazekile futhi nanawe nje uma ngathatha sitsha lesingcolile nguphakele kuso ingqondo yakho ingahamba futhi nanawe nje ungasho lo muntu uphila kahle lo angamphakela esitsheni lesingcolile kanjalo bazalwane uNkulunkulu uyabona uma abeka lutho lwakhe ulubeka lapho esitsheni lesihlanzekile amen bazalwane nikona Amen mala indumiso ihlala kuphi na indumiso ihlala esitsheni lesihlanzekile uyibeka lapho uNkulunkulu Uyazi ukuthi bala kwakhuluma mkhulu lapha phesheya umphathi walelibandla wathi sasingahlabeli sasifike nje singenele ekhaya sihambe nje aphile umuntu ngokuhamba kwethu yini na impilo bazalwane uNkulunkulu uhamba nebantu labanempilo lehlazekile lapha moya waNkulunkulu ubekwa kulomuntu lo impilo lemhlophe ibekwa kulomuntu lo umuntu wemthandazo lo ubekwa umthandazo kulomuntu lo uNkulunkulu mafuna kutshengisaliswe niyabona uma nje afuna kutshengisaliswe ulitshengisa ngalo umuntu na ngoba kunako konke la uma uNkulunkulu afuna kuchaliswe ulishaya ngalo umuntu lo uma uNkulunkulu afuna kudabula niyabona bazalwane udabula ngalo umuntu lo muntu akavaleleki lo kusela ngamthiya khona akavaleleki lo muntu lo nobe kuyiwelwandle lo muntu lona niyabona bazalwane lwandle lwenza njani na lekhweshe lumkhwehlele lo muntu ngoba unabani uNkulunkulu impilo lehlanzekile iyamkhweba uNkulunkulu niyabona ukuthi iyamkhweba ukuthi ahlale kunayo impilo nayo
uma akhona umoya waNkulunkulu nesitsha lesi ngoba sizitsha phela bazalwane Yesu bazalwane uma akhona umoya waNkulunkulu uyakuhambisa Yesu bazalwane hayi angisho uma lempilo inje kubekwa moya waNkulunkulu uyakuhlabelelisa uyakuthandazisa uyakufakazisa livesi lihlala kulomuntu yini na uphila impilo lethokozisa uNkulunkulu babusisiwe labalambile ngiyabona bazalwane babusisiwe labalambele bomele kunani lapha bazalwane kunekulunga lo muntu lo babusisiwe labalambele bomele kulunga komile kunani lapha bazalwane na lo muntu lona umnikisa kubantu labomele labafuna insindiso labafuna kuKristu ayimikise ikhona bazalwane na amikise athathe lo muntu lona ngoba lo muntu womele uNkulunkulu athathe lo muntu anikwe lakudinga kuleso sikhathi nani lo muntu amikisele umuntu lo mmele uNkulunkulu seshilo bazalwane ngathi lo muntu lona moya waNkulunkulu uyakuhambisa futhi seshilo ukuthi uNkulunkulu uma afuna ushaya nashako ushaya nomuntu na uSamson lo uDavid lo washaya Goliath ngento lekuthakatha umfana abofana uma uNkulunkulu afuna kushaya Yesu bazalwane uma afuna kushaya ushaya ngabani na ushaya ngaDavid nguye lo washaya siqhwaga semihla lisontsha lemihla ngemihla kodwa wathi ashaya umfana asuka le ekweluseni ithi iBhayibheli wafika ekhaya wathatha ukudla wamixela abafowabo asahamba la ngendlela wakutha 5 imali 5 into lekuthakathaka lamhla ungathatha nitshe nohlahla ngikhuluma nesonto ungathatha nitshe lamhla ngeke uthatha litshe kodwa yena wathatha ini na wathatha litshe wolwa impo elwa ngelitshe into lekuthakathaka kanje kodwa la kunaNkulunkulu khona bazalwane akukho kuthakathaka nikhona bazalwane na uyazi ukuthi lo mfana wathatha ematshe lasihlanu wagobondela wathatha ematshe lasihlanu into lekuthakathaka kanje kodwa phambi kaNkulunkulu sesikhali leso akusebuthakathaka yini na lempilo lebiza uNkulunkulu athi uNkulunkulu thatha litshe uzawunqoba ngelitshe uyazi ukuthi lo mfana wathatha litshe wasibheka lesiqhwaga sime phambi kwakhe ngoba umuntu lona uNkulunkulu akavaleleki akavinjelwa uyazi ukuthi bazalwane wafika wasibuka lesiqhwaga lesijame phambi kwempilo kaNkulunkulu wasokukhuluma nenkosi Sawula wathi la yawubulala lo mfilisi uyonikwa umfana lomncane lomfana angasho lamagama umuntu lo yawubulala lo mfilisi uyawunikwa wasondela David kancane anelugcobo lwaNkulunkulu wasondela umuntu wekunqoba wasondela wathatha litshe lakhe walilungisa lona wayembethe izingubo zesini kodwa kukhona lapha ebe angunu khona wambona lo mfana
kuthi ungunu emehlo akhe akembathiswa wasiyalungiselela umuntu lona uNkulunkulu bazalwane niyazo bazalwane wathi uNkulunkulu ushaya lapha ngoba uNkulunkulu phela uba khona kunomuntu lositsha lesihlanzekile uba khona uNkulunkulu wathi shaya lapha walungisa indolimani yakhe wasuyayidedela indolimani wasuyayiyekela indolimani yaqonda ngqo lapha angakembathi khona shastra kasawa nithi bazalwane kuphila lempilo uNkulunkulu ushaya ngawe amshaye sathane amshaye awe sathane ashaywa yini na ashaywe ngento lebuthakathaka sibona nomunye sibona Samson kuthiwa wabulala incwaba yebandla wayibulala ngani na ngephisi lengane umhlathi wembongolo lamhla uma ungathatha umhlathi wembongolo uye nawe empini kungamangalisa ukuthi lo muntu uyaphila yini kodwa Samson wathatha umhlathi wembongolo kwaba sikhali sokunqoba izitha zakhe yini na ngobe wayesitsha lesinemfihlakalo yakhe uNkulunkulu amen wawashaya amafilisti walala 1000 ngani na ngemhlathi wembongolo uyabona ukuthi bazalwane umuntu lona uNkulunkulu saluyibuza ukuthi hawu lo muntu unqobe ngako kona lo ngala magama lathi thula phambi kwaJehova ulindelele thula phambi kwaJehova Jehova uzakulwela esandleni sakho kube nelitshe lelithakathaka kodwa ulwe impi yokunqoba Goliath wayephethe isikhali wayephethe inkemba wayephethe isothi wayephethe lebe anqoba ngalo kodwa ngalelo langa wanqoba ngelitshe lelithakathaka sizathu yini abazalwane kunemandla kuphila impilo ophilele nikhona bazalwane Amen. kunemandla kuphila impilo lengcwele lokunye-ke bazalwane lo la kulesitsha uma akhona moya waNkulunkulu kulesitsha lesiphila impilo lengcwele lesiphila impilo nebona bazalwane lemthokosako uNkulunkulu nebona bazalwane moya waNkulunkulu kulempilo uyafakaza niyazo bazalwane uyafakaza akhombe lifa lethu lasiyakhona lokunye moya ngcwele lakwenza kulo Bible lithi uma sefikile moya weqiniso moya waNkulunkulu uyakunihola niyazo bazalwane aliholele kulo lonke liqiniso moya waNkulunkulu lo ngishilo ngathi bazalwane moya waNkulunkulu makhona uyakuthatha akuhambise awuhlali ndawonye ngeke sathembisela hlabeni kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami ngiyabona bazalwane uhambe naye ngiyabona uhambe naye uNkulunkulu kuze lapha afimbeleka khona bazalwane amen moya waNkulunkulu makhona usinika kuphikelela moya waNkulunkulu uma akhona usinika kuphikelela Phikelela
uphikelele. Uphikelele. Akamthinti ngokuphikelele. Lo munye ukhona lokhona la eBhayibhelini lwaphikelele. Lithi iBhayibheli iminyaka ngeminyaka ngeminyaka ngihamba. Hana waphikelela. Akayekanga angakathola khona. Kodwa wathembeka ukuthi aphile impilo lemsuku. Wathembeka kuphila impilo lehlanzekile phambi kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli Hana wayenyuka njalo iminyaka ngeminyaka. Abathi uyabuka esandleni sakhe isipho sakhe asikho. Kodwa moya kaNkulunkulu uthi nyuka Hana. Abuye Hana ekhaya thola isitha sakhe esikhona simqhukuluza isitha sakhe. Phenina. Kodwa phinda avuka abuyele khona. Kodwa wathembeka ngakunye kuba sitsha lesindwele, sitsha lesihlanzekile, sitsha lesimhlophe, sitsha lesimthokozayo uNkulunkulu. Ngingakabuyeli phansi bazalwane naku bengifuna ukugcina ngakho bazalwane. Kunjani sisila umuntu encwadini yaphe sokuqala sashiwo sokuqala verse 15 na 16 ongithula amavesi. Ngakho-ke njengoba lowo lonibithile angcwele, nani-ke banilingcwele kuko konke kuhamba kwenu. Umbhalo uthi banilingcwele ngoba nami ngingcwele. Siyabonga kakhulu bazalwane. Impilo yenkolo le. Impilo yemzalwane le. Niyeso bazalwane. Amen. Ungaphili impilo lendida bantu. Kodwa phila impilo lehlanzekile. Lalelani bazalwane, kuthiwa ukhona umuntu losibizile. Lo losibizile ungcwele. Ngiyabona. Lithi iBhayibheli manibe ngcwele nani ekuhambeni konke. Lona lomemezile. Umemezile. Wathi manibe ngcwele. Njengoba nami ngingcwele. Kuverse 16 lesasi lithi kulele sizule ngiphethe hayi lela thembisile. Kulele ngiphethe kuthi ke bona kulotshiwe niyabona. Kulotshiwe kuhlalele. Noma ufuni noma uyafuna kodwa kwenze njani na? Kuhlalele. Kulotshiwe kuthi phila na impilo. Uma ufuna kuya kuNkulunkulu, uma ufuna kuyobona naNkulunkulu, uma ufuna kuyohlala naNkulunkulu. Kodwa naku lokuhlalele kulotshiwe kubhaliwe kuthi manibe ngcwele njengoba naye lonibizile angcwele. Shiyela amagama lathi ezulwini lisulu lingcwele. Ingelosi zingcwele. naNkulunkulu ungcwele. Labazawuya ezulwini bazawuya ngobe bangcwele. Ukhona bazalwane? Lezi zinto lezi sengiyibalile izinto bazalwane asizikhandleni. Kulwela nebona kuthi emalanga onke kuphila kwethu sibe umbona ngani umuntu longengcwele na? Ake ninikeni impendulo ke bazalwane ngalo. Nalo muntu umbona ngani umuntu longengcwele na? Unabeleke yakumala nabo. Ubeleka kalamabala. Muntu longengcwele ubona umbona ngalothi umthole aphethe ibhodlela lambili.
Usho njalo. Kuliqiniso lokho bazalwane. Niyeso bazalwane. Ushaye khona kuliqiniso. Ngobe akhona emakhola lokho lothi ubantu alibambe phela godini. Uthi umnaketho lomdala nami uthi wabona lomunye naliphongo lona labona ngifaka phakathi kwemathanga wasowenza. Betelo la godini leshwana. Lokunye bazalwane kuphila impilo yokufika abantu. Ngiyabona lokho. Esikhundleni kufikwe kubo. Ngalapha ngithini umuntu lo ngengcwele umbona ngani? Okay. Ajani? Othi make lapha umuntu lotholakala yonke indawo. Tholakala nje yonke indawo, uthole yonke indawo. Yebo umuntu wakho ukuthi ngibabeshele. Ngabe ngicizela ukuthi akakhethi nje kodwa ukuthi indzawo la icwayako. Othi ke babehleko akaxwayi lo muntu. Nasethaveni uzomthola akho. Angishona ke lokunye bazalwane. Uphila impilo yokwehluleka okumala. Uphila impilo impilo yokufeyila lo muntu. Yini ushoda ukuthi kube khona into lefakwa la empilweni yakhe. Ngobe lokho lokufakwa la phela kuyamhola lo muntu yedwa bazalwane. Niyelibona umuntu lokanyena akhulesweni sakhe nobe imbuzi nobe nje. Angikholwa nguye. Moya ngcweleke umsebenzi wakhe uma akhona. Umsebenzi wakhe lokunye ngilokubuhola abuyise kwekwakho. Uyakuhola abuyise kulokufanele wena. Amen. Mina njena angifuni kuthi nobe umuntu ukubandla masindise umgceka angifuni lokho. Wake niyeso bazalwane. Le ngazi ya Jesu yenze lokufana nayo phakathi kwakhe nami. Angifuni bazalwane. Ungumnaketho. Moya waNkulunkulu bazalwane umuntu lo ngenaye moya waNkulunkulu umbona ngani. Bashilo ngala bathi ngilokufeyila ezweni akhuphuka kubatsala ba. Umbona ngani umuntu lo ngenaye moya waNkulunkulu na? Lucas awusiniki ngoba ngiyabona ukuthi enjoku lokho enjoku awusiniki impendulo. Kwenza kwakhe akucaci yonke into bayenza abeke esipretini. Bayavuma nomlomo kodwa ngempela awapheki. Umbona ngalo. Ya lo munye ngathi nami lo muntu umbona ngani? Lo muntu lona akanaye moya waNkulunkulu na? Cha ungapha Angingasho lutho ngala. Bengicizelela ngala. ake sizwe. Ngicabanga ukuthi uyambona ngoba iBhayibheli lithi Moya Engcwele ungumdudodi. Kodwa nangabe umuntu emoya engcwele ukhala njalo ngoba usuyangaboni ithemba ukuthi lokumakhela lithemba ngekhathi kwakhe. Kunjalo babeshe. Yese. Umuntu lo ngenaye moya kaNkulunkulu akanikeli. Uyesu ukhipha shele nabekele. Uyasinikelisa moya waNkulunkulu uyabona usenzisa umsebenzi wethemba moya waNkulunkulu umoya obekashelele abeka
lo muntu. Lalelani bazalwane. Uyabona ngalesikhathi uphila impilo lehlanzekile moya waNkulunkulu akho. Lokupha niyabona bazalwane. Kupha uyazi ukuthi awulafi. Yandisa, yabona, lona kwandise ngokunikela. Kwandise ngokukhokha kweshumi. Nikhona bazalwane. Amen. Ningidojile ngana ngithi mina umbona ngani umuntu lo. Lo ngenaye moya waNkulunkulu. Akuna situlo ngase ngiyanitshela, kuna situlo angihlale phansi. Umuntu lo ngenaye moya waNkulunkulu uhlale ebuthakathakeni. Sale ngisubuka. Lolunye phawu. Uma uyiwe emjolweni uphuma number 1. Lokunye luphawu lombona ngalo lo muntu lonayo. Uma kuyiwa emijolweni uphuma number 1. Uma angibaba noma umama uma kukhulunywa ngezindaba zabo maphephe uyiphendula ukushela. Thina bomakhehlane nje ngingakhuluma manje ngoba angijoli ayalo moya waNkulunkulu uyasilumula niyezwa bazalwane. Uyasilumula endweni. Uma ujola kukhona kodwa moya waNkulunkulu wenze njani na? Ufaka inhlaba kuleyo ndawo. Make uthini manje? Ufaka inhlaba kuleyo ndawo. Angisatholakala ukuthi Paula sengifile esweni. Yabona? Izinto ezelizwe sengifile kuzo. Umsebenzi wami oyongcwele ke bazalwane lo. Lokumlumula umuntu ngalokhu ngakho. Ngoba umuntu lo enaka moya waNkulunkulu nakusasa uzamthola la idibani. Awubani phela ufanele utholakala la idibani. Kuyazi umthola kuphi na? La idibani. Awumkho moya waNkulunkulu. Ngilokunye ke bazalwane, moya waNkulunkulu uyahlabelela kulo muntu. Athi lo akusesiko kwakho. Nikhona bazalwane. Amen. Emijolweni niyabona. Kunanali verse lathandwa umfundisi elathandwa nangomunye umfundisi lapha eBheshisa wesifazane. Lele lithi anisesibo abeni. Anisathathi lezitho lezi niyabona. Niyokwenza ngazo lokunye. Kulelo sizulu lithi ke niyokwenza kufele ngazo. Niyabona bazalwane. Moya waNkulunkulu ke makhona la khona. Yena usikhipha ngalokuphelele. Linkolele bantu bakithi. Kodwa sikhulunyiswa kulesitsha ukuthi masihlanzekile kunamoya waNkulunkulu. Moya waNkulunkulu uyasihola asikhole kulo lonke iqiniso. Futhi moya waNkulunkulu ungithishela uyasifundisa yabona. Moya waNkulunkulu uyamemezela, amemezele lokusala. Niyezwa bazalwane? Amemezele lokusala. Futhi moya waNkulunkulu uyasixoxela ngemaphakathi. Asifike emaphakathini. Kodwa moya waNkulunkulu uyasixoxela ngezinto zasemaphakathini. Uthi sho ngemahlabeleni, uthi sho ngemahlabeleni. So kwenze nje masifike. Usho njani? Niyezwa bazalwane? Moya waNkulunkulu uyasitshela. Ake nitshele bazalwane. Niyayibona indodana yelahleko. Niyayibona indodana yelahleko bazalwane. Amen. Le ndodana yelahleko sesikhathi sithi angisuke manje. Indodana yelahleko niyabona. Yaphuma ekhaya yabutha konke.
yahamba yayosaphaza umuntu wasekhaya libalulekile ekhaya, ubalulekile baba, ubalulekile mama ekhaya. Kodwa lona washiya labana ababili nemfowabo wahamba wasaphaza kuthiwa lena yaphela kwaphela konke wasiyofuna umsebenzi. Thola lo mnye baba uyamcasha-ke ukuthi akayenze nakuney'ngulube zakhe kubo yabhoka injalo angisosaphaze konke. Lithi iBhayibheli wafisa kuzesuthisa ngemijuba leyayidliwa siyangubuka ingqondo wabuyela ekhaya. Uthi ake uthi lefanele ngikwenze manje ekhaya ngiyafika ngithi baba angisafanele ukuthi ungibhizi ukuthi ngiyodwa ngifanise nalezinye izisebenzi zakho. iBhayibheli lithi uNkulunkulu lo uyise wambona esha. Ngifuna ukuthinta ngebandla abazalwane. Nibona abazalwane? Amen. Ngifuna ukuthinta ngebandla. Kuthiwa wambona esha uyise wagijima waya wafika wambamba kuthiwa wamsingatha entanyeni kulesizwe wasuyamanga so yamemeza wadinga izinto ngazi ngiyacabanga ukuthi wathi akulethwe 4 wezinto. Kokuqala wathi akulethwe ingubo. Yesu wazalwane lenhle kunazo zonke. Kwesibili kulethwe indandatho. Kwesithathu kulethwe izicathulo. Kwesine ngobe la ekhaya kwakune feedlot wathi akubuyiswe lithole lelikhuluphasini libulawe sijabule. Nithi bazalwane nikhona. Amen. Lokho kusymbolize ibandla. Kuthi kukhona into lebekiwe ingeyethu sizawugqokiswa ingubo ngalela siyakhona lenhle kunazo bazalwane kwesa ufakwe indandatho sifakwe izicathulo kwenziwe lidili lemshado ngoba thina simakotweni. Kodwa ke kufanele sibe njani na? Sibe ngcwele. Ngeke ube makotweni uma ungengcwele. Ngeke ingubo lenhle kunazo zonke uyigqoke. Ngeke indandatho uyifake. Ngeke enyaweni ufake izicathulo. Ngeke libuye lithole lelikhuluphasini kwenziwe lidili. Ngeke ungenele lo mshado. Yini na lofanele ngilovu bazalwane. Amen. Uphila impilo lehlanzekile. Sengisuka bazalwane kokugcina kwami ngelekelele asihlabele ngoma ufundisa kule 116